Mai ka kwai na ta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin rei nei la mai thon riu tare. At sai September tari chui na charo kum singne ni chui na pungu. The Gaanphiu Mail, Tamenglong local newspaper, King in Sam the Ko. Tamenglong September tari chui na pungu. District Administration Tamenglong re adi Karma Yogi Abhiyan Guikhanliu Community Hall Tamenglong District Court Lon Sukanthe. Aka scheme to village level kani governance decision making guy in buku khang sintao me initiatives pe. Dr. L. Angshim Dansawa IAS Deputy Commissioner Tamenglong Rui Kamong Kotai Namtong Leaders Kwai Khang Ngam Tilaw Inbu Khang Kiki Nai Milat Bamsa Indaw Kani Deputy Commissioner Dairui Namtong Chairman Secretary Women Youths Kani Church Leaders Kwai the Local Development Planning Kau Kani Rezai Kandiu Khang Ngam Tilaw Inbu Khang Kiki Nai Thi Tuna Sagane DC the Leaders Kwai Kau Adi Sati Self-Help Group Members Nun le nam chuang ka ki nai me tan nun tai thai pat khang tan in sam khang sang hoi kani kamung ko ta Deputy Commissioner Dr. L. Angshim Dansawari Adi Karma Yogi Abhiyan scheme tai Tamenglong District khang suna launch lau kani aka scheme launches sumai mung ko tai Chungla Mangkipgen MCS Additional Deputy Commissioner D Maidin Bui MCS SU Tamenglong Paul Nangsha MCS SDO Tausim N Abonpau Christopher MES ZEO Tamenglong Guilin Baudai Mai Additional CEO, Premson T. Pan Mai, AE FET, Buntalung Gang Mai Inspector ICDS Project, by Mai DLO's Village Authority members Kani Public Leaders Azukwang Kasaw Laukane. Kumna Kamong Khotay Anil Jua, District Pravari Officer, Tamenglong and Noni, Government of India, Representative Ni Kasaw Laukane. Aka scheme launching activities na ADM Chungle Mangkipken, Anil Juwal, Kani Village Leaders Nun Letan in Samai. District Masters Trainers Resource Mapping Exercise le laukani mi tai local assets le capacities phupat khang tat kai kan chonge mi tong exercise tai bottom up planning lam ti thai lo khang khani nam khau dai thau metan azu khau in kha lo khang tat kai kan chonge Tamenglong District khau aka schemes launch sukan metai Guikhanliu khau pilot village suna ka hau ni the kumna mi hybrid local leaders ta ngam ti lau inbu khang khani grassroots governance ta zai thau lo khang ri kumna mi ta nge thai tamai Tau sem khani Tamenglong blocks tong kabam bye khau tadat khang plan subame Ladakh September tarik chui na pungu Ladakh di high union territory sulauna Central government redirect rules subam meta Ladakh mainun rate lazi na statehood demand suna dola nai protest suthaw kan me khau gan padai thai kan the thai mi lam khau Lieutenant Governor Govinder Gupta re sakan mai kyutu mi tai conspiracy sutwangi Bangladesh khau kumsing nai ni chui na padai kumpat kan me chek da de tuna sakida kani democracy khau protest high rights de Tiki mi hai chu zang mai chia khau suni na de kum nothing mi kanai lung khau hai Ladakh mai ta di chuang khang suba me tu na Lieutenant Governor Govinder re khoi tikane violence sipaba mi hai Ladakh ki mai sonam wongcha ta khoi tiba mi kamai re Arab khau sukan mai khani Nepal khau sukan mai Genji protest thiek tai sulana mansai ta changsai alat khang suba mi tu na sakane Tamenglong September tarik chui na pungu Additional SP Tamenglong Josia Pamnai MPS rate Zai Mai District Police Tamenglong Team rate Tamenglong Town Khau Zau Zuat Meta rate Kai Kan Make Khau DIC liquor liter khat root na tachat bottles DIC liquor half Haizruk rik tachat na tachat bottles IMPL liquor quarter tam root na tachat bottles IMFL half bottle kathum khani beer cans kasing rigdai na kathum nim tau kan the District Police Tamenglong re zau nim gai kan metai Tamenglong khau zau ka pham suna zwana business subam mai pangda thing khangre tat kai kan chongi police strong report helai na nim lau mai zau nun tai excise act helai na ka zinai mai legal action sin thau kan diu khang Tamenglong excise department khau insil lau kan the tu na ti thai kani Tamenglong September tarik chui na pungu Southern Hills Kaunai Mai Committee on Tribal Unity re September tarik root na chikiu nung Bisnupur District khau Assam Rifle personnel kanai ta ambush suna suloi kan mai khau lumsi mai nunta nim kan mai khau Director General of Police Manipur ta thunku mai indau kan the September tarik root na chikiu nung tam root na kathum Assam Rifle tuang personnel NB Sub Siam Gurung khani rifleman Ranjib Kasyap ta Nambo Sabol Laikai khau ambush na kabloi kan tuangi kumna mi tung area Armed Forces Special Power Act lagalaw may bam kawe Assam Rifle ta attack sukan mai PLA nu mai nun tai Kuki Jo community ta ri sukan mai nun ne tunani sakani government ri ka khoi nai mai PLA cadres ta September 3 na padai nung nim na action katum na lathau kan mai khau COTU thunku mai indau kani kumna atspa lawmak mai valley district khau attack sukan mai khau security personnel tuangkong tang mak mai tai lian ba mi tuna sakani atspa mak mai bam khau tu security forces hai chonchai mai kup mai de kalam tu insang district nun hai Indian Union da reject sumai bam nu ne tuna
สากันนี้อินซามดิสทริกตรง police station รูนะจะคิวเขาอัดสปากันเลยนะเราดัดไม่รวยรีไม่นุนตางากเรางำขังดีคันนี้อินเดียตรง integrity หายนายงำขังดีตุนะ COTU เรสากันนี้อัดสปาหายเราดัดมาเกตไทยไม่ได้ militants group PLA UNLF PREPAC MPLA คันนี้อารัมไบแตงโกเร National Security เขากุกไม่ที่เราบัมปนีเดคันนี้ State เขาจุดจากไม่หายกวงงำนี่ตรงรับมีตุนะสากันนี้Infal September 3 na pungu Regional Institute of Medical Sciences Infal khau ka tingkum tamru na pungu tak mai pui nga na puan khori ma kan me khau rims doctor nun tuang chui mang mai khau ri pa tuang de tu na Joint Action Committee form sukan mai puam roi rims tuang director khau Chartered of Demand Summit sukan the Chartered of Demand Summit sukan me tai rims director re JAC da ariu khang nu lau kan mak mai tang ri JAC tong delegates nun re witness si nung tai rims khau gong na director da ariu khang khwang thum inbu in khwan ba me tiki ariu lau kan mak me sang demands tai Director Secretary khau insil laukan chongi tuna sakane Manipur Press Club khau JAC convener Chingsubam ingen thaba re chamla mainun khau sa indau kan methilaina Rims Authority goi haiman sai goi ta chakhwang ma khe khani pai na si mai thia khau tan subam the tuna sakane Chingsubam manju thai kan me hai pai na lung kabiu mai thia ge mi tai medical negligence khari the tu mai in than thiak na thai the tiki Rims Director re JAC da ariu lau mak na ba mai hai pai na pian mage tu na sakane JAC thailai na manju dai regular checkup suna gwangkan chongde kum na ka khau kung mai tong khana se ni ma ge tu na sakane September 3 chui nong dai rims khau ka tong consult doctor re admit sukhang advice sikan me khau admit sukan tungi kum na ka ta operation kanai rak sukan chongi September 3 chui na khat khau tai manju tai zai pat gai lang khau re thai kan chongi tu na sakane JAC to Chartered of Demands ka tai manju thai me to inquiry report ka tu milung khau publish sukhang ka khoi nai me doctors nun tatat me action la lo khang ma kan me kai khun khang khani ringbam du mai nga na khang ti biu my compensation ti khang kum na September 3 chui na khat nung patkan me incident ko FIR hap me thai counter FIR suma khang ka sau kani JAC to demand hai ti gwang tang lo ma get hai agitation ran na tat pni de tu na kapin kan the milung khau Rims administration re mi tong lam khau internal committee forms na inquiry at kai bam the kum na finding thai Rims competent authority khau Summit suna ka zinai me action la thau khang subam the tuna sa indau kani mi khau high state government ri ni independent external authority ri inquiry su khang karam bam the kumna lo thailai na dandi ti khang subam the tuna sa kani manju thaikan milam khau high public wai ri ni pian mak mai Rims authority ru khau inbu kuna bam the kumna chu mai la zan su lau khang demand su inbu ku bam the Tamenglong ting nai luan lau tai bu tarik chu ina churu kum singai ni chu ina pungu lau chuan kalan ting sin nai na ye sing bang muak na ye lau tai bu tarik chu ina chanai kum singai ni chu ina pungu lau chuan ting rai na ye kalan ting sin nai na ye sing bang ting rai na ye mai ku wai na king in sui na king lau mi khanta Guikhanliu Malingmei YouTube Channel bek tin re ka ngan ma nga thon ku wei asai khang tu cham hai khori ngan lau the in thuan lau thuan khong ru ma khai kai me kan rui King in Sam the Loco, Twen Good Hey.